Kelumpung yele akai First Division League Football Tournament arjar arpusau bala peniat deka pendeng Umyong District Sports Association mentaka sengi kalapoi sya kajing yele akai ka bakhat du jong kali bat hakani kesengi kajing yele akai ka beningkong hapok madan dom maulum pendeng Umyong Mairang kalalong hapedeng ka Tengri SCC persya ka Mauro SSCC katba kajing yele akai ka baar kalalong hapedeng ka Maupanyo SC persya ka Sangshong SSCC Hababha kajing le akai ka beningkong hapedeng ka Tengri persya ka Mauro kajing khun hapedeng kini ki arkan hun kalong ka itenat bahaban pen bat ka baya biang bor Henry ka Tengri kala syarem no ha ka Mauro da ar la shikol bat ka Mauro kala yo ya kajing job bat khur laipon kat baha kajing le akai ka baar ka mau panyau kala la ban penim ya ka Sangshong da ar ko lanot bat khuru laipon ha ka mi jingkeng Habapai pat sya ka meet jingken jong ni kalumpung bandrung sya ka thup semi-final kini ki kenhon wat la kila yo ka jingjap kem shimla la ban poi sya ka thup semi-final namar bi kiduna ha ka jingyo ki poin ha ka meet jingken jong ni kalumpung kat ba ki kenhon ki ba yo rung sya ka semi-final ha ka First Division ki ken thup ya ka wat la khau SCC ka Mission United FC ka Seven Brothers SW bat ka Marot SCC